الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني يا أكرم المسؤول لبتي أخونا إسلامي ربتي سلام قوالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ade miedo algon men wahaka dakkani duniye gaba ma bima behe gotum duniye gaba ma ke kola behe gotum muslimun ebbe ko anebbe ka fauja etanadda bimaka behe gotum ge kolaka ziyare kura ge kolaka behe gotum muslimun ge faswana rukun hajja umra ge alukan furihama wegendani ge kola ziyare koggen ade ka'batullahi gefulu ge wahaka dannawam miulani miedu algon men naga foen Haadhisaa ki ka'batullahi gefulu binaakurevvun mi Haadhisaa ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba fawe salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه أدي مسجد الحرام كوريوي نمادكي إلّك غنا درميا ثواب لبيجندا نماد تكيكي أهم مسجد تكبره ema mifada mai tanegge wahaka algon men midakkani din kirit qur'anun algon men na fennam miyoti baqara suratuka sateka hata viswanayatuga wa id yarfa'u ibrahimul qawaida minal baiti wa ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ibrahim fana ismailu fana deba fakanun gefulu binaakurevvun wahaka binga ufulle wahaka adi edebe fulon kurevvi duwa rabbana taqabbal minna e haddawa bodu kurevvi ilahe miyala minge faratun qabul kurabande innaka antas samiul alim iba ilahi assawa bodigemba molad dena bodigemba ilahe laweti akhun miyado algon men wahaka dakkam miulani gefulu binaakuri gota behe gotum emme furatama gefulu binaakuri kombe kaletto adi mikamuga ilmu erin ikhtilafu e fawayeto ilmu erin ittifaqu e fawani kon kamakatto mikan algon men miyaduge mi darusga ali alwala wahaka dakkani ade emme furatama gefulu binaakuruma behe gotum emme furatama binaakurevvun kombe kaletto misuwaluga jawabuga ilmu rimani ikhtilaf wadagan fa mi gotum emme furatama gefulu binaakurevvun malaike be kalunne buneve adi adam alayhi salam kama bes buneve adi efahuga sahha dalilu takun algon menna fennamiyati gefulu binaakurevvun ibrahim alayhi salam kama adi bes ebahuri gefulu binaakuruma behe gotum eki wahakata namoes magandu gotegga emme furatama gefulu binaakuruma behe gotum khilafu fedifawani mitin ra'ya ay adam alayhi salam kama malaika be kalun kama adi ibrahim alayhi salam kama ikhtilaf wefawa kan kama ke terega mitin kan himenani ittifaq wefawa kan kama balairu ilmu erin ittifaq we wada gannawa dalil taku macha burabe ibrahim alayhi salam gefulu gebinga ufulle kama ei kirit qur'anun ekama dalilu libeti adi quraishun gefulu halak we diuma faga alun arast qura bina kurevvikan adi abdullah ibn zubair ibn al-awwam ge duwasaruga gefulu alun maramat ko bina kurevvikan hama egota islami tarikhun algon menna fenegende الحجاج بن يوسف مكة حصار كحملادي
gefulu andagen diumuge Haadhisaa ye meduweri bumun Abdul Malik bin Marwan ay eiruge khalifa ge amru fula alun gefulu binaakurevvikan ade miya ekko algon men hinga mige furatama rawiya balala irga Ibrahim alayhi salam kamak gefulu binaakurevvi mi rawiya mi burayoda gannawani Ibn Kasir adi ekalegefaanu ituru wahakata gennawa fawe mi dalile gigatuga mi annani wa id bawwa'na Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a Ibrahim ge faana gefulu hunnatan timan raskalange dekkevi hindu hanma fulu kurashe wa id bawwa'na Ibrahima makana albayt mitaga mi annani Ibrahim ge faana mi gefulu dekkevi kan e gekolu binavegen batan dekkevi kan adi kalege faanu timan raskalange ebbesi sharikunu kurabashe hama devana rawyugo bekalon Ibrahim alayhi salam e nune Adam alayhi salam e buna befulunge dalilaka bes mi dalil fude ei waid bawwa'na Ibrahim gefulu hunne witan dekkevi hinde bunima min dalil kodde ege kurin gefulu eba we bina kofa nunama benga elifa e bote gefulu ehembe Allah subhanahu wa taala gefuluge mi bin dekkevi ehembima ege kurin wani bina kurevi fe den mi gekolaki emme furatama duniyege bina kurevunu gekoloto ade Allah subhanahu wa taala kirit Qur'an go hikrabani inna awwala baytin wudiya linnas amakatoru miistakunnattaka lebbunu furatama geyaki makka ge wa gefulukame lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin ade ehembima ilmuerin vidalwani mige kurin insin nun ehem mihun duniyege ulune ehem makhluqattake duniyege ulune eiruge ehem gekolotake lebbi favedane namoes mi kirit Qur'anuge ayata balairu miistakunnattaka adamuge darinnattaka emme furatama duniyege lebbunu gekolaki gefulukama ade devana qawluge befulun Adam alayhi salam kama burawa befulun mige terega warak gina befulun himaniwegembe adi bayhaqiya adi ituru befulun ge faratun Umar radhiyallahu anhu ge faratun marfu'uko adi balikashi riwayat ka ekko bay befulun ge faratun Ibn Abbas ge faratun ebahuri adi Ali radhiyallahu anhu ge faratun mawquf kon asa adi mirawiya burawe wada gannawa az-Zarqani gefulu emme furatama binaakurevvi Adam alayhi salam kama den algon men na fennan way dalil takuga aliga kirit Qur'an ge ayat ka nabawi sunnatuga algon men na fenna gotuga gefulu ge binga ufullawa gefulu binaakurevvi Ibrahim alayhi salam ehem wima algon men miyadu wahaka dakkani Ibrahim alayhi salam gefulu binaakurevvi gota behe gotum Ibrahim alayhi salam mi masekke fettevi gota behe gotum migotun emme furatama Ibrahim alayhi salam funubuni iraguge bimun ekalege faanu hijra kurawwa wada gennevi Hiran ge sarahadda ei Sham karayan ekalege faanu hijra kurevvi muhajirege gotuga Sham karayan hijra kurevvi ruga etanun ekalege faanam mi fennani molin ehe manzare ei ira handa taritakan alukan kurabai babiluga iragu karaga uluni budan alukan kurami hun namo Sham karaga feruni irang alukan kurami hun adi handan alukan ko taritakan alukan kurami hun ehem bima Sham karaya gosa tawhiduga feturumuge terega Allah ekrawanta kurumuge terega ekalege faano irang aluk mi ira sajda jaswa handa sajda jaswa adi ei emme rangalu nungu ekkan emi hunna bayanko emi hunna jadalu kurumuge hadisatan hingadi mi wahaka tabbes kirit Qur'anuga bayan begembe falamma ra'a ash-shamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun ekalege faano iru assumun ekamun bariya wadagan nawi adi shiruku kuruma ekalege faanu durajjahi wadagan ekamun bariya wadagan nawi mikankan hinga diyai Sham karaga bimuga
eefahu sham karage bimun ekalegefaanu wadagennevi misra wadagennevi arihuga amikamelun saraves wadagennevi saraya Ibrahim fana dekalum wadagennevi etaga hadisataken hingagen dia misruge raskefaanu sara gingosken sara hayyer kurabagin hingadiya hadisatake dia namaves mi tanun salamebe sara radhiyallahu anha sara alayhi salam ekamana salamebe wadagen misruge raskefaanu jariyaegge gotuga hadiyaegge gotuga mi debbani hajar alayhi salam debbomu anikka ves datur fattawa Ibrahim alayhi salama sara adi hajar alayhi salam wadagen nevi shamuge bima wadagen neviruga sara alayhi salam hibakod debbafi ekamana libunu hadiyae jariyae gutugo libunu bekamele hajar alayhi salam Ibrahim alayhi salama dem mitanun Ibrahim alayhi salam hajar alayhi salama kaveni fulu ballawagattanu hajar alayhi salam ismail alayhi salam baliwe innawa eiruga sara alayhi salam wani umurun duwasfa itura beefulaku ekamanage farapulun libidane kamuge ummeedu kendifa mihen hutta ekamana hadiyayan hibakodde bibe kamale baliwe innawa bara boda ekamanaya mikamuge sobun ghiret terikan libigen dia adi bunave gotuga riwayat ka balairu ekeki riwayat ke bahore hajar alayhi salam ekamanaya tarikalaku Ibrahim alayhi salam ge farapulun libi wada gannawati ekama warabboda sharafu wela ekamana fakhru wada gate sara alayhi salam ge macha natija ekabbi sara alayhi salam mikamuge shakwa ko hajar alayhi salam dati kurun adi adabu debbun mi adabu ge wahakaga israiliyat riwayat ay algon men tedukura riwayat ka vesnun adi dokura riwayat ka vesnun e riwayat ku ge bahuri tafatu wahakatan asa ekamana adabu debbi gota behe gotun den mi halata diumun kihinetto kantavegen diyei Allah subhanahu wa ta'ala Ibrahim alayhi salam amuru kurebi shamuge bimun faranuge bimaddiyuma ade makkage bimaddiyuma e bimad datur kurebuma sara alayhi salam gowagen ehindo ekalege fan eiru Ismail alayhi salam duniyan ufambe wadagen fi den midwassaruga hingadiya kame Ibn Abbas ke faratun riwayatgen wa riwayate كليفان ودالوني أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل إسماعيل اتخذت منطقا لا تعفي أثرها على سارة هذا فرتما كمرو بنوا أي دشون لبا إزارو أي تيرين أن فعليغا كمرك غتا كمرو السواف فسبا فحتى ديغو كربي بكملكي ميغتا هدون تركربي بكملكي إسماعيل ei hajar alayhi salam migota kantak kurabban jehuni kibekam bayan kurabani ei sara alayhi salam mikamana wada gannawa tantana mikamalange fasfahatum fiyawalu ballawage wada gannave adab debbu mattaka ehindu e fiyawalutuge asaru filuwalu mattaka fasba fahata digu kollafa eiru fiyawalutuge asaru hedun jehigen fohegen da gota ekamana kantak kureviye mi algon menna sahako fenna oy sah riwayat ko fenna oy bahake ade miya fahuga Ibrahim alayhi salam hijra kurevi faran ge bima makka ge sarahadda makka ge farbada takuge sarahadda ehem bima masjidul haram ge e sarahadda badagen furatama e sarahadduga rukek gahenne ebbes kahala dirumenne fenenne namoes etaga huri bodu gahekkama bunaveni inda dawhatin araibahuga dawhaga maneki biya gas nunama bodu gas mifada gahegge dasuga madu kurebi eiru gennevi madu fempadaka kuda kaabotakati kologe mimbare mitana wadagemfa Ibrahim alayhi salam e debe fulun du kurabba wadagennom fettevi
mi hisabun sara alayhi salam war mi maaf kurawati hajar alayhi salam warabboda shakwa kurebi kalege faano kiibbegen toye timammen bekalum ebbes kahala dirumen nuwa tanaka duukolla fati wada gannawani kiibbegen toye tigota tikanta kurabani namoes jawaben nodebba kama e fahuga warabboda ekamana kambodo e wadaagatum ekamana dennevi kama Allahu alladhi amaraka bihada Allah subhanahu wa ta'ala toye kalege faanatti amuru kurebbi mihen ekamana vidalomun mikamana dennomun Ibrahim alayhi salam vidalowi adehe na'am ehindu Hajar alayhi salam dannawani idan la yudajjana ehin kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala timammen bekalun gelleni nukurabbanete ehindu Ibrahim alayhi salam etanum wadagannevi bunave gatuga etana tankole durabwadagen saniyaye kivunu hisabuga dua kurabbani mi dua rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin غير ذي زرع عند بيتك المحرم حدوا بدكرب إله ميلا أسكنت من ذريتي دارفس كلو وزمبري كروا في مي اتنوغا ديرمنوا غهر ركنوا تنكا عند بيتك المحرم أي الله حرمتري كرب එකලාංගෙ ගෙකළු කෑරීගේ මිතනුම් වෙස් ඉල්මුවරින් විදාලුවනි මිදුවා කොරෙව්වීරුගා inda baitikal muharram aima mitaga gekole bakan ekalege fanan ebenge eiru adi gefulu binanu kurabbe ehin kamun ein engigendani kurin eba hutte gefuluge binga eli bina kureifa mi kurige bekalunge dalile den ekalege fanu dua kurebi rabbana liyuqimus sala ay allah takana namadu kurmashe faj'al afidatan minan nas mistakunge hitta tahwi ilayhim lambwa lammande emihun gegata warzuquhum adi emihun rizqu de bande minat thamarati mewain la'allahum yashkurun ay euren shukuru weri umattake midwa Allah subhanahu wa ta'ala ijaba kuraba etanaki efadatanekkam galebbi miyadu alugan menna emanzar fenigendani ay miistakunge hitta lembifawatane etanaka lobi jehifawatane ade miye fahuga midwa kurubba ekalege faanu wadagennevi den ummu ismail alayhi salam hajar alayhi salam ekkala kuda darifula femfadu debba ka itu kalu huswejje fena beenum vejje kuda darifulu rom fatafi buneve gotuga riwayatakum fenna gotuga eiruga ismail alayhi salam go umuru fulaki deyaharo ehindu kamboduwe wadagen ekamana ekolu efara mifarata ballawam fettevi utura irab ballawam fettevi migota bellawma fahuga ekamana furatama ara wadagen nevi safa farubadeya adi safa farubaden aruwa safa farubaden hutta mi riwayatu ga anna gotuga ekamana vetti wadagati wadiga tereya den anekkaves duwe wadagen erubbi marwa farubadeya ekamana avasfiyawlu takuga hedun ufullwa labbakin duwe wadaage ekama wani ehin kamun alugon me miyadu fennane masjidul haram da befulun umrage alukam da befulunna fennane safaya marwa demedu hunnane fehikulage laitula fa sarahadde de laitu inna sarahadde mi sarahadde diyama alugon men avasfiyawlu ga duwela fa dani adi mmbs duwe fa datam fennane ema mi shi'aru mi ay ekamanage mi amalattake mi kame alugon men mi handan korani umrage adi hajjuge alukamuga ade mi gotan ekamana hayfaharu haybana buruga safain marwaay badagennevi safain marwaay badagen fa haybana buruga ekamanayan adutaken ivigendani ekamanayan adutaken ivigendani ismail alayhi salam onnavi gas doshon nunnama esarahaddon eyru bunevegotuga jibril alayhi salam was ekalege fan ge fam mi jibril alayhi salam ge fam pulun nunnama fiyakolon jassawa
eiru zamzam fen aram pashafi zamzam fen aram pesmun ekamana awahad duwe wadagen ismail alayhi salam nangawa uruwaduwafa zamzam mikiyubani fenta madujassalumuge gotun ei wara boda fen aramun diyama eton fengandu hifahatta lumattaka ekamana korevvi kamaki atun isharakko etaga wakin wabreg gotoko nunnama wakin fenta hifehettene gotam masekke korevvi eiruga ekamana kiyubbi bahaki zamzam ei qibti bahum bunakam gawanama madu jahilashe mi hutteshe buna kahala gotaka buna mane dehewegen dani qibti bahum zamzam ema ekamana mi gotak kiyubima zamzam fenam mi alugon mi kiyani zamzam fen ema mi hisabun den alugon men ekamana mikan hifahattwa ismail alayhi salam fendebba mitanuge mihum wazam beriyumuge masekke fetgende diyai bunewe gotuge emme furatama juruhumge gabilage mihunge terem bayako mi hisaban as duni uletam fenomun mi farbatahu macha mihaku funwa beliru mitaga fenge bahuri adi mitaga hajar alayhi salam ismail gufana kon hunnevi ehindu ebe fulunge izuna hodda bagen juruhumge gabilage mihun mitaga wasamberi wegen diyai ade nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis kuraba fawe fadhalika sa'yun nas bainahuma hajar alayhi salam ga mi fempaden hoddewma ekamana kamboduwe wadaage mi duwe wadagatuma ekamana sofain marwaen erumaki sa'yuga miharu algon me mi sa'yu kura kurmaki ekurun kama ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ga hadis fulum wes algon menna fenna an eboy ade ibn abbas ge farapulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karwani yarhamullahu ummu ismail allah subhanahu wa taala ismail ge faanu ge mamma fula rahmella bashi law tarakat zamzam mi zamzam fen dukolle binama law lam taghrifu min al ma lakanat zamzam aynan ma'ina ade ekamana mi fingano hifahatta mi fingano mi gotan neheddevi kamuga wanama mitaga onnani fenuge koreke nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis karabani ema mane ki eiru etaga aslu namaz kuratan onnani fenuge bodu koren fedigen nane ekamana zamzam kiyuba efenganu madu jassalun adi efenganu madukolla fenta jama kurevvumunne etaga koren hedigen nudiyei ehen nunnama etaga wani bodu koreke lobete akhun adi mi hisabun gefulu arastu kurumuge masekke fettuni kinu den mi hisabun anekka algon men gefuluge wahake jehilani den jurhumun mitaga wazamberiumun diyei ismail alayhi salam mitanuga hunnawa ekalege faanu taalimu ungenebam fattawafi arabi bastas kuraba jurhumuge gabila tagu tereim befulaka kaveni ge gulungaim kurabafi kaveni ballawa wadagen fi miya fahuga mi kavenya fahuga mitana ziyare kurabani anekaves ibrahim alayhi salam mitana ziyare kuraba ismail alayhi salam ge kola wadagen Haadhisaa ki algon menna siyaratu geves fennan onna Haadhisaa mitana wadagen ismail alayhi salam amkamalunna suwalu kurabani kihinettoy ehinda kamana dannawani timanna men miulani barat dati halke ei kihinettoy rizqulumuma mikankan names dannawani diriulum barat dacche adi kewma mikankama gulegatum we suwal kollumun dennevi dati kamuge wahaka undugu kamuge wahaka halatu dakkamuge wahaka adi ekalege faana marhaba kiyubi gota mi huriha kame mi geterege hingmeni gendiye eiru ismail alayhi salam ulubi shikare annukume wadagen den dannawani e kamanaye ibrahim alayhi salam dannawani tibage firikalunna salam dannawashe waquli lahu yughayyir atabata babihi adi kamana ekalege faana dannawashe geege doruge oliganu badalu kollan mikamana dennevi adehe den ismail alayhi salam wadagennevi
වඩාගතුමුන් එකලේගෙෆානන් ඉහුසාස් කුරවිජ්ජේ බප්පා ෆුළු ආහෙන් නූන්නම මීහකුගේ ziyaret කුරිහෙන් එහිඳ එකලේගෙෆාන සුවාලු කුරබ්බාෆි සුවාලු කුරබීම එකමනා දන්නවනි අයේ මීහකු ඇස් මිහෙන් වාහක දෙක්කියේ දිරිඋලුමා කෙවුම්බුයිමා මිකංකමා ගුලේගතුන් සුවාලු කුරියේ අදි ඒ ෆහුග දෙන්නවියේ ගේගේ දොරුගේ ඔලිගණු බදලු කුරබ්වාෂේ එහිඳ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහි ඉස්මායිල් අලයිහි සලාම් එකලේගෙෆානුගේ අඹිකමලුන්න දන්නවනි ඒ කමනායේ ei timan kalege faanuge bappe ei wakadu amarani timan kalege faanu bappe e amuru kurani e kamanaya wakiuma kamana ge ahulun ge gaatad dashe ehen kiya ekamana du kollebi ekamana wari kollebi e fahuga ehem be fulaka kaaveni ballawagati mikamana kaaveni ballawan ulumanika anekka ibrahim alayhi salam wadaagannawani migiya wadaagin එකලේගෙෆානු සුවාලු කරමනි කිහිනෙත්තෝයේ දෙන්නෙවමුන් අමිකමලුන් ඉස්මායිල් අලයිහිස්සලාම් අමිකමලුන් දන්නවනි මර්හබායේ තිමම්මෙන්ගේ දිරිඋලුන් නංගලේ තිමන්නමෙන් මිඋලනි හමජෙහි ගෙන්නේ අදි දිරිඋලුන් නංගලකම අදි එකමට්ටකා සනා දෙන්නෙවි එහිඳු සුවාලු කරබ්බාෆි කණී කෝච්චතෝයේ එහිඳු දෙන්නෙවි තිමම්මෙන් මේකලුන් කණී මහේ එයි එක්ගම මහුගේ වාහක අදි සුවාලු කරවි මි තිබේකලුම් බොනි කෝච්චතෝ එහිඳ දන්නවනි තිමම්මෙන් බේකලුම් බල්ලවනි ෆෙන්කමුග එහිඳ ඉබ්‍රාහීම් අලයිහිස්සලාම් දුආ කරවි අල්ලාහුම්ම බාරික් ලහුම් ෆිල් ලහ්මි වල් මා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බරකෑ ලබ්වාෂියේ එක්ගමු මහා එෆෙනා ඉල්මුරින් විදාලුවා ගොතොම් මි දුආගේ සෝබොම් මිහාරුස් මක්කාගේ මීහකෝ mi eggamu maha femboyegen hunnaha hindaku emiheku hunnani furihama sihhatuka kama wani adi miduwage barakay wani etaga lebbifa kama wani adi miharues etaga hunna maha zamzam femboyegen mikan hamajehe kama wani ei miduwage barakay kama Allahu ge nabiyya hadis kurawani eiraku nuhure godanen eiraku nuhure huri kamuga wiinama Ibrahim alayhi salam eduwasaruga godane fari nupuluwa eduwasaruge kewmaki eggamumas ehen nuunnama godana duaa kurevi he ade miya fahuga Ibrahim alayhi salam migen asa mi duaa kurebuma fahuga dannawani kamana dannawashe Ismail alayhi salam amun geege doruge oli gandu rangala hifahattashe Ismail alayhi salam wadagennevi වඩාගෙන දන්නවනේ බේකලක ziyaret කරවිතෝ දෙන්නෙවි ආදෙහෙ මිෆද බේෆලක අය අදි සලාම් දෙන්නව මෆහුග මිහෙම් වාහක දෙකියේ මියුනි කමකා සුවාලු කරවිය තිමන් කමනා මිගොත ජවාබ් දෙබීමේ ඒ ෆහුග දුආ කරවිය අදි ඒ ෆහුග දෙන්නෙවි කලේගේ ෆාන සලාම් දෙන්නව මෆහුග ගේගේ මි දොරුගේ ඔලිගන නංගල හිෆහට්ටාෂේ එහිඳ ඉස්මායිල් අලයිහි සලාම් දන්නවනි ඒ බප්පා ෆුලේ ඒ දන්නවනි gege dora en inspect kurabani kamana aishe adi sabit kurabashe e dannawani kamana hifahatta wabahake diriulumuga kamana hifahatta ashe adi e fahuga ekan egota ekale faanu kurabi miya fahuga den Ibrahim alayhi salama Ismail alayhi salam anekka Ibrahim alayhi salam wadagennawma fahuga shama wadagennevi shamuga Filistinga eiru Sara alayhi salama Ishaq faanu libich Ishaq gefaanu libigen Ishaq gefaana Yaqub alayhi salam libicce adi riwayatakuga annani anebbe fulakal libune Isu kama Yaqub alayhi salam ki Israil gefaanu kama ei mulin ehemwa hake namoes eiru Palestine ge halatu ati migota demmi wada gannawani anekka makkaya wadagen Ismail alayhi salam mi baddalwefa deve fulun salam kurebuma fahuga Ibrahim alayhi salam den dannawani e dari fulaye bappaya kamakan amuru kurebbije kalege faanuwani bappaya mikamuga ehi teri washe ehindu Ismail alayhi salam dannawani timan kalege faanu ehi teri wahushime ehindu dannawani fa inna allaha amarani an abniya ha huna baitan timan kalege faanan Allahu amuru kurabba fiye mitaga mi imarate kurabban gekole bina kurabban
وأشار أدي إشارة كربية إلى أكمة مرتفعة كلك بلين أفلفهن تنك إشارة كربية بينغنا بره أفلفهن سرحدكن إشارة كربية دين إتان gefulhu binaakurevvun eiru gefulhu binaakurevvun gossa uswegen diyei usumun hileyen hoddevi ekalegefaanu hilaage matiga huregen hilata bahattawon migotun Ismail alayhi salam genestebbi hileki miyadu maqamu Ibrahim fulu ranuge rankulage giugana kallafa gubbellafa gefuluge fennane gefulu kaariga hunnane ei maqam Ibrahim ege terega onnane hilakole hilage defiyawalu hunnane ei Ibrahim alayhi salam hunnevi hilakolo dembuneve gatuga ehen riwayat be sade riwayat takuga algon menna fennan oti hajarul aswad baba hisaba diumun ekalegefaanu hilen hoddoma Ibrahim mi Ismail alayhi salam dennevi kama Ismail alayhi salam ehila hoddawan uleboneko Jibril alayhi salam genneviye mi hajarul aswad lafzi gotu mana Quranama miga mane ki kaluhila namoes mi kaluhile ennu mi hudukon en hile ehme hajarul aswada maqam Ibrahim ki suwarugege makhluqat tagu tere makhluqat kama sahha riwayat takun algon menna fennan eboy ade ibn Abbas ge riwayaten asoy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi kama nazala al hajarul aswad min al jannah hajarul aswad ay suwaruge inne wa huwa ashaddu bayadan adi ehila mi ge hudukan gadabegen baye minal laban kirabure kiraki hudako honneche fasabbadatuhu adi ekalu hilabegen di khataya bani adam ay mistakunge bani adam ge nubakan kamuge sawbunne mihila miharu ekalu hilege gotugo miharu fennani Abdullah ibn Amr ge farayatun riwayegen be innar rukuna wal maqam yaqutatani rukuna maqam Ibrahim ki de yagute yaqutum minal janna ay suwaruge yagutu tere inde yagute Allah subhanahu wa ta'ala e deeti ge nuru wani fohelabba fe ehen nun kam ga wani nama mashriqa maghrib e deeti ge nurun alibegen goswihe ehma min engeni hajarul aswad adi maqam Ibrahim ki suwaruge ge makhluqat terein duniyege wa makhluqat kama ade miyafahuga Ibrahim alayhi salam mistakunna den gowalebi hajjuge alukan ada kurma adi buneve gotuga furatama jurhum ge gabila ge mihunna ekko eiruti bi mistakunna ekko mi hajjuge alukan manasiku ada kurebi eyafahuga mistakunna hajjuge manasiku tadasko debbi ade mi hisabun alugan menna mi engigen diyai Ibrahim alayhi salam gefulhu binaakurevvun ma bimuga gekolu eluvige ei alugan men abadues ebiumaka diumattaka ede bium alugan men ge umrage adi hajjuge alukamuga tane basha alugan men burujaha gekolu ei gefulhu washagen alugan men tawaf kurani adi maqam Ibrahim ga alugan men derakwe namaz kurani mi kankamuge zikra alugan men miyadu mi akollani mi wahakata hissa kollani alugan men mi ma'lumat takun ibrahim hasil ko Allah kiyaman teri baik kamga bumattaka mi barakat teri Ramadan mahuga mi barakat teri majlihuga Allah subhanahu wa ta'ala alugan men ge amal ta qabul kurawa alugan men ge kuffa fatafussawashi adi alugan men naki suwaruge wantaverin kam galaba Allah kiyaman teri alunta ke kam galabash سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته